Rusija, Moskovska oblast, selo Kuprovo. Crkva Vaskrsenja Gospodnjeg. Hajde da uradimo naučni akustički eksperiment. Stojim tačno ispod centra kupole. Lanac iz centra kupole visi okomito nadole, uperen je direktno u mene. Napravit ću zvuk. Ja ću se kretati. Izašao sam iz crkvene zgrade. Zvuk je postao mnogo slabiji. Vratit ću se. Slušajte kako se zvuk mijenja. Ušao sam u zgradu i zvuk je postao mnogo jači. Ispod sredine kupole zvuk postaje još jači. Govorim normalnom glasnoćom i zvuk snažno odjekuje. Zgrada crkve je akustični rezonator. Nema drvenog poda. Zemlja omekšava i delimično prigušuje zvuk. Ovdje je bio gladak pod. Pod je pojačao akustičnu rezonanciju. U otvorima prozora nema stakla, a u otvorima vrata nema. Zvučni talas nepovratno odlazi u prazninu. Zamislite kakav je snažan odjek ovo imalo u prošlosti. Još jedna zanimljiva tačka. Rezonancija hrama je podešena na nisku frekvenciju. Ako govorite basom, tihim glasom, eho je jači. Zgrada crkve je izgrađena da pojača zvuk. Crkveni akustični rezonator radio je bez potrošnje energije. I danas radi bez struje, benzina, nafte i gasa. Međutim, mnogo materijala i energije potrošeno na izgradnju. Potrošeno je više od 1000 tona cigle da kreirate jednostavno audio pojačalo. Odnosno, potrebno je da se molite Bogu veoma glasno. Da li su svemogućem Bogu, koji sve zna, sve vidi i sve čuje, zaista potrebna pojačala zvuka? Nauka i religija ne mogu odgovoriti na ova jednostavna pitanja. Morate sami to shvatiti.